پشتی داگیرکردنا عفرینê di sala 2018 da ji aliyê Tirkiye ve êdî ji wê demê ve guhertineke demografîk li wê Herêma Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Kurd ji neçarî ji ber zilma çekdaran koçber bûn û Ereb û Tirkmenên Hawir de li cihên wan hatine bicîkirin. Em ê di vê hevpeyvînê de behsa guhertina demografiya Herêma Efrînê bikin. Rêveberê rêxistina Sûriyên ji bo rastî û dadbendiyê Bessam Ehmed ji Fransa ji Parîsê li gel min e. Kek Bessam bixêr hatî dem baş. Min raporta we xwend bi rastî we bi ferehî behsa guhertina demografiya Herêma Efrînê kiriye. Hez dikim bizanibim heta çi radeyê xetera wê li ser Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê heye. سلاوین من بۆ تەو هەموو تەماشەوانان مەترسیەکە ڕاستەقینە هەیە مەترسیە گۆهەرینن دەمۆگرافی لە ئەفرینێ مەترسیەکە ڕاستەقینەیە ji ber ku li vê derê em ne behsayek kêsêtenê dikin ji van gund yan mêtîngehan lêbelê em behsa hejmareke gelek dikin ji van gund û komelgehên niştecîbûnê yan mêtîngehan ew bi xwe jî di bîngeha xwe de li ser zeviyên kesên din têne avakirin di heman demê de ev metirsî rastaqîne ne ji ber ku piraniya xelkên Efrînê weka ku te bibîr anî ji vê navçeyê koçber bûne hevdem koçberên ku li vê navçeyê ne ew bi xwe jî ne xelkên vê navçeyê ne lê awayê ku proseyên koçberbûnê piştî 2018yan pê hatin encamdan çekdarên ser bi grûpên opozisyonê li wê derê hatin niştecîkirin bi alîkariya desthilata Tirkiye ji bo jinavbirina hebûna Kurdî li wê derê. Baş e min got Ereb û Tirkmenên Hawir de ne. Erebên Tirkmenên Hawir de yên sivîlin yan jî hêzên çekdarin di malên xelkên Efrînê de hatine bicîkirin. Ji ku hatine, ji ku ew anîne Birêz Ehmed? Piranî yan jî rêjeya çekdaran rêjeyeke gelekî bilind e piştî dagîrkirina Efrînê ji aliyê hêzên Tirkiye û opozisyona çekdar ve bi dehên hezaran ji çekdarên ser bi grûpên çekdar ên opozisyonê û malbatên wan hatin hawirdekirin di heman demê de jî em behsa dehên hezarên sivîlan jî dikin lê li gorî proseyên şopandinê ew çekdar û malbatên wan bi awayekî sereke li van gund mêtîngeh yan komelgehên ku têne avakirin têne niştecîkirin. Baş e hûn van raportan amade dikin digihînin kîjan aliyê navdewletî û çi qas giring e yan jî çi qas bandora wa raportên ku hûn amade dikin li ser wan aliyan heye. Helbet ev raport binpêkariyên mafên mirovan belge dikin ji wan binpêkariyan jî mafên niştecîbûn zevî û xawendarîtiyê ne gelek aliyên navdewletî hene bi awayekî sereke em behsa komîteya lêpirsînê ya navdewletî dikin ku ji aliyê neteweyên yekbûyî ve hate damizrandin binkeya wê li Cenêvê ye. Her wiha em behsa mekanîzmayeke navdewletî ya bêlayen dikin. Ev mekanîzma bi karê komkirina belgeyan radibe êdî wan weke dosyeyên dadwerî pêşkêş dike ango avakirina dosyeyên dadwerî her wiha em van raportan dişînin nivîsgeha komisyonerên mafên mirovan. Xala girîng ew e ku ev rapor diçin ji bo hikûmetên ku piştgiriya darayî dikin û ji bo Yekîtiya Ewropayê. Çima? Ji ber ku beşek ji van komelgehên niştecîbûnê yan mêtîngehan piştgiriya darayî ji alê hinek rêxistinên hawarçûnê ve ji wan komelgehan re têkirin. Tiştê ku çekdar li Efrînê dikin te behs kir mesela hûn çi qas dikarin kiryarên wan çekdaran bikin dokumênt bikin belge û bigihînin derve. Yani ew tiştê ku hûn dikin dokumênt û belge ji aliyê derve ve جدی تینا گرتن و لسر کار تکرین یا نه؟ طبعا نحن جزء من يعني عده منظمات ام بشکن جه هجمارک اجری خستنان کو بکاری بلگکرینê radibin em rêxistineke xwecihî ya Sûrîne bi beşekî ji van belgekirinan radibin lê hinek rêxistinên xwecihî yên Sûriyên din jî hene her wiha rêxistinên navdewletî jî hene beşek din heye behsa wê nayê kirin ji ber tirsa xelkê heye ku eger ew zanyariyan belav bikin tol ji wan bêstandin ne tenê xelkên resen lêbelê ku
کوچبرên هاورده jî dema ew zanyariyan li ser hinek binpêkariyan belav bikin têne girtin û mafên wan têne binpêkirin. Lê hinek aliyên Kurdî jî hene alîkarin yan jî girêdayê Tîlafa Sûrî ne û van grûpên çekdar. û van binpêkariyan bi sivik dibînin û kêm jî dibînin û giringiyê nadine her wiha hebûna binpêkariyan didin emandelê. Ev yek jî bandorê li ser rastiya binpêkariyan yan jî rastiya raportên belgekirinê dike ku li vê navçeyê dibin. Em hêvî ji wan aliyên Kurdî dikin ku bi vê rolê ranebin. ji bo tewsîqkirin yan jî dokumentkirina ew kiryarên ku li Efrînê dibin astengiyên ku pêşiya li pêşiya we derdikevin çi ne? Yani astengiyên herî sereke ku tên pêşiya we. Astengî bi awayekî giştî astengiyên ewlehî ne guşar li ser xelkên resen heye. Astengiyên sereke em behsa bêserûberî û guşareke ewlehî ya gelekî tund û tirsnak dikin. ku di derheqê nişteciyên resen de dibin lê serbarî vê astengiyê jî hinek aliyên Kurdî yên siyasî hene mixabingirîngiyê nadin van bin pêkariyan û wan bi kêm dibînin û wan bi derew jî binav dikin. Raportên rêxistinên Sûrî jî bi derew binav dikin. Ev tiştekî ku nayê pejirandin. Ez hêvî dikim. Ev aliyên Kurdî di belgekirina bin pêkariyên mafên mirovan de alîkar bin, di parastina mafên gelê Efrînê û Sûriyê de alîkar bin. Ne ku bidin emandelê û van bin pêkariyan bi kêm û sivik bibînin. Yani tiştê ku li wê derê dibin tu dibêjî tiştê ku li herêma Efrînê dibin intîhakat û binpêkirinên ku dibin ne tiştekî wiha ye ku were biçûkirin yani tiştekî mezin e? Ev binpêkarî ne biçûkin, ne jî hinek şaştiyên takekesî ne. Ev ne gotina min tenê ye, lê belê gotina hinek rêxistinên rêzdar e. Weke rêxistina lêborînê ya navdewletî û rêxistina Human Rights Watch û ya girîngtir raporta Komîteya Lêpirsînê ya Navdewletî ye. Vê komîteyê behsa wê yekê kir ku proseyên destdanîna praktîzekirî li ser mal û milkan hatine encamdan. Proseyên praktîzekirî û rêkxistî binpêkariyên belgekirî û praktîzekirî di derheqê xelkên resen de dibin. كاك بسام ما بحث انتهاكات وبن بيكرني كل هريما عفريني تشيد بن ذكر مثلا تقاليه كي ناف دولتي دفكرها يعني جي بلانا كوي هيا كو مثلا شاندك اللي كولينان بشينا عفريني وبزان ببراستي لعفريني تشد بتشنابه قد ود في وريده جي تهول دايا بش لازي ورم سر مثلا افكرنا مستوطنات لعفريني ji aliyê teknîkî ve gelekî zehmet e ji ber ku hemû komîteyên navdewletî bi taybetî komîteyên ku ji aliyê neteweyên yekbûyî ve pêk tên weke mîna Komîteya Lêpirsînê ya Navdewletî pêwîstiya wê bi razîbûna hikûmeta Sûriyê heye. Bi bê razîbûna hikûmeta Sûriyê ne ew komîte ne jî ti komîteyeke din dikarin serdana van navçeyan bikin. Ji ber ku berdewam dema serdan ji aliyê van komîteyan ve têne encam aliyên ku binpêkariyan dikin hewl didin van binpêkariyan veşêrin û weke mînak girtiyan ve diguhêzin bo deverine din. Peyama sereke ya rêxistinên Sûrî û xelkên Efrînê û qurbaniyan ew e ku pêwîst e xwerêk bixin û van binpêkariyan belge bikin. Belgenameyên xawendarîtiyê biparêzin. Van zanyariyan biparêzin. Rojekê ji rojan helbet wê muhasebe hebe û proseyên qerebûkirinê û vegerandina mafan بۆ خۆدیان وان هەبن. باشە تشتێکی دن تجه هەنە یانجی تا ئەرزەوی ماڵ هەنە کوان عەرەب و تورکمەنین هاوێردە لەسەر ناوی خۆ تاپوو کردبن لە عەفرینێ؟ هەلبەت پرانییا مالên ku li van navçeyan bi awayekî neyasayî bi ûbzorê dest li ser wan hatiye danîn lê di rewşên komelgehên niştecîbûnê de li van navçeyan kaxezek bi navê texsîs ango taybetmendiya xawendarîtiya malê lê bi bê xawendarîtiya zeviyê. بله ورم سر مسئله مستوطناتان ترکیه مستوطنات یعنی راپورت وخوند براستی و در راپورت خود گرینگیه که مزن دایه سر مسئله آواکرنا مستوطناتان لعفرینه جبوت عرب و ترکمنان کردین عفرینه جی زانی دبن گونان دانه
پیشروجا وان مستوطناتان دبت چه بريز بسام أحمد؟ پاشا روژا وان میتینگهان گریدایی چاره سیاسی چاوری کریه لسوریه مخابن د سال هفته یانده جسد سال بوری مدید میتینگهن کل باکور روجلات سوریه هاتن آواکرین دما پارتیا بعض دستی و دفعه که ده هبو درباره وان میتینگهان لعفرینه جی اگر داگیرکاری ترکیه لحرم عفرینه بردوام بکه یان بی سپاندن ایدی او میتینگه و بردوام ببن و کرد جی بی بحر بمینن یان جی و جوان را قدخه به کفگرن ناف زفیین خواه ببیرو بوچونا من یان جی ببیرو بوچونا ما وکر ریخستن او میتینگه و پروسین دستانینا سر مال و ملکان بشکن جی استراتیجیای که برفرهتر جبو جناف برنا هبونا کردی لعفرینی باشه لگور آمارین لبردستی و هجمار عرب و ترکمنین کل عفرینی هاتن بجی کرن تقریبا چقاسه پیش روژا وان چیه؟ یعنی هر الورد مینن یانجی براستی روژا که جروجان و وگرن جهن خواه؟ هلبت هجمارین هور نینن درباره کجبرین هاورده کل عفرینینا جنافچه دنین سوریه لی کردین کو وکمیناک لوی هریما عفرینه پرانی بون نها بونه کمینه انگو رجایا کردان نها سی حتا چل جسدی در باس ناکه لوی نافچه یا کو رجایا وان تیده بهتر جنوج صدی بو فگر آوان کوچبرانجی گریدای چاره سیاسیه جبر کو اوجی کوچبری نافچه دنین جدایین سوریه بون ایدی اگر چاره که سیاسی هبه پیوسته او نشتجین رسن وگرن عفرینی او نافچه خواه هر وها او کوچبرجی وگرن نافچه خوین رسن او مافین همویان جوان رو وگرن کرد و سوریین دنجی احتمال فقرن یانجی براستی ماین وان عرب و ترکمنان لعفرین دبا ماینک یعنی ماینک دمدریج و دائمی؟ اگر چاره که سیاسی یا دادمند پیک هات هلبت پیوسته همو خلکین سوری وگرن جهن خوین رسن لی اف چاره یا سیاسی لگل استراتیجیا یا ترکیه و استراتیجیا یا گروپین اپوزیسیون نسازانه درباره ترکیرن و عرب کرن آوان نافچهان چاره یا سیاسی یا دادمند و گشتگیر جبو همو سوریان و زیانی بگهینه پروژه یا ترکیه کو استراتیجیا یا وی لسر جناف برن و کم کرن کردانه لسر هیلا باکور سوریه تشتكي دين مثلا ما بحث مستوطنات كر تشتي غريب قوي كوج غيني تركي جي هناك ولاتين دن يعني جي ريخستنين هناك ولاتين دن دا افاكرنا وان مستوطنات دا بشدار بنا كينا اولات وجبوتش اولات تيدا بشدارن لوی دره با آوایی کی سرکه ام بحثا دولتا کیتکی کو کویتا هلبت ریخستن کویتی هنه دزگه مدیایی کویتی بحثاوی کی کرنه که هنک ریخستن هنه نسر به حکومتا کویتینا لی او ببی رازیبونا کویتی کار ناکن ام هیویج دولتا کویتی حکومتا کویتی و همو ریخستن اندکن که بشداری دوان تاوان اندنکن او تاوان شرن و تاوان دیجی مروواهی انا او همو کسین کو دستین وان تیده هنه و کسین کو آلیکاری دارایی جیر پیشکش هروها همو هاندر و جیبجی کارن وان پروژیان و بین محاسبه کرن تشتكي دن حسكر بزانبم باشش بو خلق عفرين وگرن هرمين خواه يانجي اوها لكوچ بري بمينن يعني الجهن وان مستوطنه هاتنا آوا کرن عرب و ترکمن مالي وان دا هاتنا بجي کرن آلين سياسي هن سر مسألة وگرا خلق عفرين هن نهم فكرو هم دنگن وگرا چه سیویلکی کوچبرکی جعفرین یانجی وگرا چه سیویلکی دنیای سوری بو نافچه نشتجیبونا خوی رسن سرکفتنه که مزنه هر وها پیوسته اما آگادار بن کو وگرا هنک خلقه وکا کارتک سیاسی نیب کار آنین که شیا سرکه دی نافبرا آلین من ملانیه ده اوکو ری به هنک مالباتان تیدان جبو وگرن لی اف وگر با آوای که سیاسی تیب کار آنین لبرانبرجی پرانیا کوچبرین دن جوگری به بحردمی پرانیا کسین کوچبرکری جعفرینه با آوایی کی سرکه نل جهه خونه و گراندن باشه لی جبو آرمانجن سیاسی تبکار آنین پرسا داویشته بکم زمانی تزیده نبم مثلا اف مستوطنین کل هریما عفرینیتین آوا کرن هنک جاران هنک کس دبیجن د داویه دا عرب و ترکمن درد کفن و او مالین خانیین که هاتنا آوا کرن
ji xelkê Efrînê re dimînin nerîna tilserveyekê çi ye؟ ev iddia ne hûrbîne ne pêkane ji ber ku di medyaya fermiya Kuwêtê de jî destewajeya komelgehên niştecîbûnê yên herdemî dihate kar anîn. Têrma komelgehên niştecîbûnê yên herdemî gelekî tê kar anîn ji bo amanetê û ji bo dîrokê ev mêtingeh ziyanê digihînin xelkên Efrînê bi taybetî ziyanê digihînin Kurdan her wiha ziyanê digihînin koçberên hawirdekirî ku li van navçeyan têne niştecîkirin. Niştecîkirin li van navçeyan tê wê wateyê ku ew tenazulê ji mal û warên xwe yên resen dikin li gundewarên Şam, İdlib û Hemayê û navçeyên din. Gelekî spas rêveberê rêkxistina Sûriyên ji bo rastî û dadmendiyê Bessam Ehmed ji Fransa ji Parîsê mêvanê me bûye.